Empaka za Ankole Cup nizigumizamo kwenda obwizo baryanyemu abaziyo kazo erukutayisa district ya Kiruhura. Nubwo mpira ogubire guri ogw'amaani tiimu zombiri tizibasize kureeba omugoro. Twagwa draw nabwo still twagwa ijya twabura mu kake abakirwanira basako bayija mu beze ahubwo twari mu goro nk'ibiri akweza tigumanye beja nabyo bakananka konka tubarukuye kandi mbene finale mpira ndumva kwa kutyo konka bazombi twashimira ahubwo mpira twatene mu bisi enkunzo mpira bari hamuzano guburi omwe draw age hajigambiroho kweye yabirike bari bakuru mu mukina n'abazana babine discipline ninzira ngo kimwe binde kizibire boro zikuterwa mu tournament eki nawe bazana kweyendeza so nanisha bamwe bakabafite sente za boro bazereze timu yone mpira kwa 0-0 yese micha tugifuna ukari hange cyategekere no mukina gore tari yo kunyatekana banga twagezeho buri kimwe cyona twakikora mu misho boro zaya basubiza game yo kurataho kira kumenshi ba 0-0 twasubize cyumwisho kurataho twekoko arikugamba na Tayari West gwanyuma y'ompira ogu omunyeshengero w'ishaza lya Nyabushozi omu Kiruhura district Honorable Wilson Kajwenge ahayire ngu district ya Kiruhura kwerata yayise akazo omu misho omu mpakezi neza kuginywisa amizi abeja omubingi bakavuga emotoka zabo bakavuga za tuzi abamwe beja no berukanse bigere beja kazo ntubasima batujandage tubakunda abantu bakazo abo bakarugo muri Kiruhura atero mpira murungi points twagitwara witi twarijo witi zakubakomera tani ya za goro zakitwara wabo omupira ogurukurataho mu group 18 zombiri zirimo nugwija kuba hagati ya Ibanda herukutayira Kiruhura gasha kwa Sima Naume ahabwa Tayari West.